and hide me, kiss all the hurt of this world away. Hold me so close that I feel your heartbeat, and don't ever wander away. Nakere buyana okobokya, ekera bantu benyumbe mo, bamenyete amo baiwana ine, Nyasaye kare egati yabo. Nakere buyana okobokya, ekera bantu benyumbe mo, bamenyete amo baiwana ine, Nyasaye kare egati yabo. Wajani nyumba nomogo kokera ni tukone mu surigia, amanga na yogotiga na onsita yotiga yesa be nyumba. Wajani nyumba nomogo kokera ni tukone mu surigia, amanga na yogotiga na onsita yotiga yesa be nyumba. Eyo manangiri kuagacha, usegutwara enibe nyinge, wajani na kore mererania, na vyomyo kami gusira enka. Eyo manangiri kuagacha, usegutwara enibe nyinge, wajani na kore mererania, na vyomyo kami gusira enka. Wajani nyumba nomogo kokera ni tukone mu surigia, amanga na yogotiga na onsita yotiga yesa be nyumba. Wajani nyumba nomogo kokera ni tukone mu surigia, amanga na yogotiga na onsita yotiga yesa be nyumba. Soneroko agacha eka, tiga eweri bagari nene, kito semerio kumanya weto, mangana enka tomotigere. Soneroko agacha eka, tiga eweri bagari nene, kito semerio kumanya weto, mangana enka tomotigere. Wajani nyumba nomogo kokera ni tukone mu surigia, amanga na yogotiga na onsita yotiga yesa be nyumba. Wajani nyumba nomogo kokera ni tukone mu surigia, amanga na yogotiga na onsita yotiga yesa be nyumba. Wajani nyumba nomogo kokera ni tukone mu surigia, amanga na yogotiga na onsita yotiga yesa be nyumba. Wajani nyumba nomogo kokera ni tukone mu surigia, amanga na yogotiga na onsita yotiga yesa be nyumba. Wajani nyumba nomogo kokera ni tukone mu surigia, amanga na yogotiga na onsita yotiga yesa be nyumba.
enyanginegia ekinyasaya watarire ondeta yetarana asego renda chira chaye ekinyasaya watarire ondeta yetarana asego renda chira chaye enyanginegia ekinyasaya watarire ondeta yetarana asego renda chira chaye ekinyasaya watarire ondeta yetarana asego renda chira chaye manchane maremereranye chinga kichansi chobogno baino nene mosantari gotiga momenye amo voy kama kwere abatane manchane maremereranye chinga kichansi chobogno baino nene mosantari gotiga momenye amo voy kama kwere abatane Obongiti motige Obotomani motige Enda mwamu inwe motige Nario morabe Ekioro kerie kio Mipango kando inwe motige Kuna kuomana ovyo motige Kuna kugamba wande motige Chaina ya kamna Yogoki motige Rikere sommaringa na renya sae Riva gaidi obogima bueno Oiga menya manya sae Oiga airane enyanginegia ekinyasaya watarire ondeta yetarana asego renda chira chaye ekinyasaya watarire ondeta yetarana asego renda chira chaye enyanginegia ekinyasaya watarire ondeta yetarana asego renda chira chaye ekinyasaya watarire ondeta yetarana asego renda chira chaye manchane maremereranye chinga kichansi chobogno baino nene mosantari gotiga momenye amo voy kama kwere abatane manchane maremereranye chinga kichansi chobogno baino nene mosantari gotiga momenye amo voy kama kwere abatane manchane maremereranye chinga kichansi chobogno baino nene mosantari gotiga momenye amo voy kama kwere abatane manchane maremereranye chinga kichansi chobogno baino nene mosantari gotiga momenye amo voy kama kwere abatane Anjing sekuatnya sendiri. Asli.
yaba yakabakuru wa station ya yamangenche kwa city district yawa asokona wa maskani asishinyani yawa mita Asoe, abuat kania, tinggal kita lihat dari kubu tukar.
ya kuya. Oh, kira lagi kuame. Kuasa semua. Ibu, very smart. Aku jangan jadi orang sih, aku punya murid. Thomas Babalamu mau na basa so gitu bija Bangora ignorant na kia Yes Lagi gitu kerja Dia Mau na bawa kita biar muda Very good. Itu nak montaña jadi dia harus dijamu itu. Mana tayo? Oye, no polis nada. Mau na bago jamia. Very smart. Yes. Mau beli syukur mah. Korea Biori. Very good. Omong nenek Teresa. Very smart. Aku lagi orang. Tadi apa pakai hari ini? Kalau itu polisi mana? Mana itu bawa kami? Very good, very smart. Polisi mana? Kanu, bagainya. Kau menjual minum beriakan. See me. Video ko ba ito sa? Kain din. Para pinunyo na maya. Magbabocha. Kung rurale. Tapi kita orang ini tu balik mo. Kita itu. Josephine Nyanduko Ono moja manegosio Mambo kwati kwa maya yao Umo mwansi numu imani Kiri mame imani kanjite kikima Aja na mwale toka boko Mata laji kwa kwa wabali kumangika Oya, iwe. Tafadhali. Usalipole vinyago kusia wala kando. Yes, hiyo na ikioni asaso gili. Ama ngoko.
bali birobya laika. Once over mali na bali birobya. Kule Nyangi bakura wana pasta Edwin. Nyange Nyororo mi amor Makai sase maskani hiyo baca kali buat karena orang lain ayah apa di sini pada muara sikonar itu muara muara di zamannya apa yang di zaman dong di zaman ini orang apa yang ngambil zaman dong asyik menyakal gua menyegoyo sokonya lagi bagi kita. Madia tangga orang Samuel Masaki, Iwondo yang mau banyak juga. Oleh yang mau kaya ne, awak kita sehingga di luar, kamu tu mengajar wasol. Ono lele waca wasomia. Waca teko no anga. Oleh kil muswat minta ya. Biya kalau temu lote. Baik, kaya waca ngambil waktu. Ono ekara molenda. Wa meje nyake menge biya manusa. Je ondo mo ne. Mana nak lengkau lah, ni kasih kita lengkau macam ni jom mana? Oh no, nanya orang kiri wakina ilang na, kau makai ya no di rumah no minta kya? Mau nyuwet? Ada kanal dia jom basta. Jadi pematai ni nggak makai ya? Wah no wah kau ambil apa ni? Aseka. Biar apa lah cakap lucu. Apa benda itu apa pula? Bas biar apa no? Jangan takut jelas. Orang takut itu. Jangan orang aja yang kau kilolina, umano minto. Tuan manje apa lagi? Apa lagi nanti? Tahu? Iwa kau lusa kita, iwa yang kau melamar awak itu batin na, yang batin na. Nah ini rumah dewa, dewa yang makwa ni, na awak ini.
Inyange abelengia naende akila kolira lyansema noyo nomoigwa monjuwete gatabyama amagendera manyi omwanga analo obwana omoigwa naende kanja koilegia takoletinere asengia moko bayani yoati nabiyamono biyamono yakawa sileje aende nyangiye yonsibelega asa kolowa nakwaye natwara le amangana kale kanama kali oyo biyamono aki wana moko na belasini wana rende ekamati ya eko yale yoga botiga nale ngeta ta ole kana ekamati ya denako alo ya se nadie como que ane como que era piyama que era ne los güeyes con su ave pero ne che caso en ya ta su ta ne che se yo कर piyama sa tu va de escuela mo pero ni ne ko ja na va minkai awa go tene ya va mani ko pa na va ka ko yo asante nashukuru biar mana kaya itu, jika ada manusia curi, kalau ini kau raja mandi, jika ada raja curi di mana, naruh di Purbabas, gak ibu tu kan, mari menunggu pesannya, nah kalau tidak, kalau nak master, kono juga ada. Warna sana dia boleh, yang gonda rai kan, dia mana sana, warna, pada rakan deh tinggal cekak yang kita buat, kamu dia kan desau, tapi aku mau berdua, kalau nama dia dia, aku orang tu ada program guru, tujuh, tapi dia bukan orang mati kenyari, aku mana Yo mau ando aja pada. Orang musibah dah juga karena mana nari gua ya berusaha, sarana singkat kan. Nero dia, oh no, berapa okey. Noyo namanya orang siapa mori anaya nori lagi. Anda biar kamu sana, orang ende, toko orang dia maya se, ok moga, ok kali, ok bosku. Wame je ojo kan orang nasi nyanyi dia main dia, era baik, haleluya. Kanya sawa kan. Kalau asing cumuru, pas aku udah bukan kok, pas kata kira mana gitu. Mali bukan ada yang juga kerana dengan aku. Biar mau kita dengan aku apa lagi? Biar mali kita aku anak banyak bayar. Mangana beru ketika cip dikosongkai. Apa? Gua mau mana yang biar kabisa. Ya kalau dah ikut, gua luas. Yonse. Wadara akhirnya sini, dengan bona tengah ko bawa pipo. Bawa tengah bawa waike, waktu jam mana orang tu, bona tua kiri, entah itu pasal dia amaya. Sama beko, tu nak apa? Biar mana cerita stasiun bar, orang dua itu muka, semua sudah biar. Biar mana? Menurut kita waktu kau berada nama mau mana saya mau kaya nanti ni, saya mau mana, saya tanya, natakan, kau itu nak ubah pada tu beruber gue di file di pasta file, natakan kau mau ini special way,
biamo no litangani ite wande no mo ko monene aseli keliga ko wa mono wa kali nyangi labere wa mo igale ikasni ya no yonde no ngano ande ile kasi ya nanda ka ya ka kona ono usimuna ko mo katokunya ko gamba na magenda ali kanina ka kamba to mwana ku kasi ya ne o chagua ya tari onte bityo ya kumne ona baga ni yama yoro mo ko mo nena asili keli kene kioro keli ya tunashukuru andi ngasaga ndra ko amentera yo mituna ko ananga matemwa o tiara bo roma ke make lakini wao mo manyanga mwabeke kendo kera kemo oya mona asia mo yonde kiara yo ko yole nyangi ko ira nani wa manyanga ko ikopare oyere yo tu abaga ni yama ya ko ramaka kire orogendo mi amo na sana so ko ngali boga thank you Dewa koyo de ko so de ko class 1 mpaka class mo ko manyengo anda ka to ile kalisa ko mo to ga ko re konsa iko kala ja to ko Kristo bilo mo ono go ikerega abo ko ile so ko pasto ito diria to gendere di the rest of the program bale nganje na mo ko re ga mo pasto ito digansa be ko kora mo na iyo ya sai tanto mo ko machin biamo asense kwa kodeli bakali ya salamito bagwata ninaje asoko kodeli yo biyo kono nande sendele memi ya bachori ekera kega na watu sawo kama chetu puriferi nyomba yao elio saitan kanali baka watu ko sabera na bana baito ko eki mufano yo elio mama ebenia eito ko ego ke biyo kono onsi ana kodeka akoleka so kana ne bwa eka to ko ko ga nyo pastor ito yo ba ko koleka to sabe ko tra so mane so Kristo ngoli tu ale ga nyo pastor tika to mali ba very sorry aba ga ni bara aba kama ni pastor ko ko na ga pastor ito ba ko ba ni na ko pastor ko Evans Nyamweya nkagere ko marani akidi gamenya to ge bono wa golende mo mina tenena pasta karate ga akege de ke mo no li yaro pasta oye diga ba kwa kore mi amore na mama abari kujaya asege sebe batabushudia sinyakire tibere yamore nande sama dieta balibarama ni majis skori basa nyamaya malingo ngo malingo na ile sana so pasta abaga tabaga yele talimaran sejo na ile no mo que no basta na no mwali oh sorry oh what Via mono Molisia Seribageni sei tumbo che tutto ya passato sa col come tundesi ababa anche baba te sei tumbo di vari pagava di ogni no bana mara di nasi tanyo mete kur mara di nasi tanyo mete kur dico vedere so per mara sa su guarda no che tutti aria sempre religione sarà religione sarà religione dico oggi lei vuole guardare perché tutti abbiamo passato la mira conference che rende jadi tara ibu raya mira conference South Kenya conference tu ada ke conference ya so it was one conference pakanya mira to kai ka 96 to kai ibu raya mira conference ibu babas taban ibu raya mira to ketika South Kenya nah coba nongko nek ka ya biru paco ke ngai nai na le kuci
Ngawon ningko ngomong aja mundi deh. Tapi biri aneh banget. Nah itu mau tuh mundi deh ke sana tuh bah ya bah. Orang mau koki mau ini, betul mes mau tengok mau ini nego jangan apa mau sebelah. Lalu kenapa orang kata wah dia gitu apa ini? Sih jadi kokol mau mundi deh kali gitu. Umur minta nara. Ya tuh lah di Jamarone polisi aku nunggu. Mau mana ni? Mak itu betul bukan orang makanan. Ya cuma kita ni ada tinggal saya drop je. Yo mama itu kayak gunung pun. Dah apa tu? Punya rubusuk, mau bisa. Biar makan dia tu bagian sentro. Dapat dia biar tu. Jika orang bantah awak ni makan dia dengan polisi ukur, mengurumi itu. Terus, bocor apa tu gitu? Mau bocor gitu, murah beri gitu. Kabe, ane tu aja tu Kongres Mombasa, nama apa kau orang betul, mulu bintu. Terus apa ane tu bawa situ itu tawa ke Mombasa, Kongres itu resah untuk siar Borolina ada sponsor. So polisi pijak mana so kau kau lera, aso mumuroi, ini dia tadi dia. Ini dia kenapa macam ni? Ini dia ni. Apa macam ni? Mama itu mumuroi. Itu. Banyak orang mengumpul, mereka cuma orang keren. Tindi koruga, utara apa pipo? Orang kemarin pipo. Memang orang itu buat utara apa pipo? Orang kaya apa sih yang kira bukan koruga utara dua. Pada kalau tanya saya dia apa? Gue mengumpul dia apa? Keras. Dia mana sebut dua lagi kalau dia jadi. Asli Korea no, bukan kerja saya biamono, asengincho, echnyangi, ciaba minta baik apa beri, umuan ane lah macam orang, atau mana mereka, naik ikan soal ikan, akaboli sega, rakyat dari bukit mau isakan deh, makanan apa lagi? Jumpa dengan yang kau hari mau spesial, boleh. Banyak kau madrun, nyanyi apa orang lain. Anda spesial, very special. Nyanyi yame, pasok kau bangun dia bangun unique. Nyanyi yame, very special. Kau tu dah guru musa, asing enco, yomuro beliuju. Manjete. Banyak apa kan? Lagi ini Mumbai. Banyak apa kan jadi? Mai dah mau nganu ni. Tadi gua jago ira panggiara. Dosa apa? Enggak. Jadi kan lagi gua nak mana? Ayo ni ke situ. Orang kau mah Mengurumi, gitu. Kau mana yang mana? Sah. Mana? Apa ada kau nangis kau? Ada mana tes? Kau biar. Kemana banyak orang? Sama mana? Ayo mami. Nah kalau kita sah, mau pergi. Mau pergi sah. Oh baik. Kau biasa kau yang mabiara. Sa mau. Ayo mau itu apa? Apa bapak nama toy? Aku yang fotonya lu dibiara ini. Nah tu aja tu. Mau dalam foto jadi keluar lagi. Ada lagi.
Na bai dong waktu itu. Waktu itu. Oh, karena. Orang aja yang pada orang ini ya, asal sebelum. Kalau kita berdoa, ada yang suruh kita untuk ada yang baiklah. Murah, orang ciri tina, uji kulibong, oman. Mereka tu orang ini naisa ni, nyomani mah. Naisa ni, kami tu mungkin yang ni. Naisa ni, umugu, normal ni, yang mau dikisi kerja ni pun. Tetapi umugu, naisa ni. Dia lagi punya abang-abang nawang kan, abang orang gini lagi. Boleh kok? Jangan boleh. Boleh nanti kita pakai. Sama apa betul? Kita apa? Sama apa betul? Kita apa di sini? Asal betul. Lagi nama dia, jangan ada yang, oh, aku kan pun ada yang dia punya, oh, lu, jadi tahu, jadi nak. Ini kurang bukan orang kuat. Ini nyasa ada yang 26. Jika kau ngomong, asal ngomong anu itu, untuk ngomong ini, ada apa ni ciri suci yang nyata. Nanti jadi cikgu lupa berkati. Nanti jadi cikgu tua. Nanti jadi chance curosa. Nanti di chance di kuai murai sih. Cina sah. Namanya satu itu dia kata nolimo akan mutonga aso kuwe kalau ya. Yang mana batewa akan mutonga musaja na umupung. Ngomong. Mantap. Nyasai akan tunggu usaha na Aiman. Ini nyasai akan tunggu usaha na nyasai akan tunggu usaha na umukung echirede akabeko boroso kageto wenyomo na kireko era banyora nonye twachite igato kanachikani igato igale sasa moro ya sikwenda kanachikani emuyo le pare alipokeka Mungu tuweke mkono lakini hapa kwa baba yetu bana maana ndio Mungu wao tu na hata tu sio tu ndio sivyo kana igawa Mungu baba yetu bana kama na ekiagere ndio baba tu kwa baridi Okweli. Ini juga sih kita buat kalau karena tapi kita nak menjas. Menjas tu. Terus. Kalau kita sih kita asal mau kau juga, oke kita nak menjas apa ni? Ini jangan kau dia betul kan? Yo kata mati. Yang pas omel statement di, mau Omoli kori wui no mana au ngai ni. Ada mana sobe tahu ini. Ya lo teh baik kan. Happy. Oye no mo jama. Mo do no mo jama. Ya mo ba bali kori wui no. Ya lo teh baik. Ya kalau front show back. Happy is the man
finds a true friend, and far happier is he who finds that true friend in his wife. Kaya te ba na kitu gusi. Omo sa ka na ro ko ko. Na ndo iche ndo mo. Omo sa. Mai te ko no mara me ta to ya ko te ke mo ne ka base. No me de tu ala. Ai ka kana te ke ni. Lakini yo kana te ha yo. Indu ko ge se se ko mi ta kita. Ko ana ko yo kina. Date bana. Ya ba tahu kali ha. Jadi ni buat apa? Kita masih kita kian apa? Baca dalam usia. Baca apa? Nanti anak ko. Jangan lupa. Orang yang baca baik. Happy is the man who finds a true friend. Ngomo kenar ko mo ko mo sa naro ko mo ko mo sa joyu no yore o yori ne mo sa ndi. Musa, bukan ke dulu, friend. And the far happier is he who finds that true friend in his wife. Yani mana ende wono yore no ko weta dia no yore Musa di oyo lo kai. Kono yuko boli kodi. Iko pasaje pare. Mundo yo sope ka kia. Kau dia apa pasalnya apa ni? Apa kuku apa tadi pun? Mugu mana ada lagi tadi pun? Aku mugu yang mana? Mugu yang mana? Lagi mugu yang mana? Iga apa dia apa? Namo? Kau apa kuku mana? Nama lu mugu kah? Kau ni yang mai sini. Lagi kita akan bawa musani semua saja. Biar apa? Kau nak musani musani kau apa ni? Mau main ke kau kan? Kau itu, yo, ya, yo kau yang hati itu, kau ini yo kau yang hati, apa kau ada yo dia apa? Mana tahu dia? Dekat kesemuanya, dia dekat rumah saya. Nanti kita kau tadi kau tadi jumpa ya, tadi, jauh ada jumpa ya, tadi dari sana, kita kau kibusi, kau tadi ke sampingnya, ya tadi kita keluar saja, baru mungkin, ibu orang kau Mesti guru musai. Iya betul. Kaya ate hamu musai jole no moko, no ero mukai aro musai. Dile ate. Who and make them far happy. Asal dia ke je tiga ni. Aro. Sa. No je kuan kai. Mata tu tai. Mu tu itu kok. No je mu tai. Umur. Mu tu itu kok. Orang ni kita kira more happiness. Ini. Kalau apa yang tadi keciko, oh betul, dari keciko ni. Oh betul kan ada kau ni apa kau kuliah aku tak kau datang ni. Ini dari dia kaya? Ya, oh, begini. Aku muri apa teh? So ini kau buat teh. Evidence ini kau. Onye omonye no borosugo ingo taichi na mokoro boyire na monchi boyire oriomo chakubwenyu momo igate bageri jasai agateba yago tongo monto asomo weka longo yoni tode yasaba koje asige yoba robo kwata kanisa na diringa nani yero bumanya wa ngorogo na topena boy anya kwa tebete Mora tamu makanya kamu sudah jaga jaman. Kalau apa kau sudah sini sah, makanya orang itu dia. Makanya kamu sudah matu bewoy, matu kali kecil apa? Sisa ini kecil aja kamu tak tahu. So, ikut kuaga jika kue tu ya, yogo kasih. Itu ada masih kebanyakan waktu, yogo kira apa kuaga jadi kecil matu. Lagi dia sini sah.
no bonoso no morembe no ya no goikera bogo to vale ka bako bakaniria ndito ko bate mole na wajo ko ya mama na wajo le mole na wajo ko ya mole ka wajo ko wa monggo dewa orang masa jawari untuk apa? Begitu kan ada aja masa jawari. Mungkin kalau kau batu ni kaya ada sarana, orang itu mana itu lah itu pun. Itu kau batu hebat lah. Mulai dah baik dulu. Mian dia jawab apa siap? Ni jawab itu lah. Nó bay lên so, này nó nó ba nó ba sao nó có so, bay nó là lúc nào mà qua con nghe này nhá các bạn các bố đi ra bay rồi, bố đi, có này cũng được gì á, một người đi ở nào đây vui xuống đi, na qua cả ta, na một tụi mình làm cái gì, ta làm cái gì như của sen ai nó, chỉ ta bố đi cũng sẽ có một tụi mình làm, không có bố Kita ada tu suku buku merah. Tu sih cina mulai tu. Bukan ini tak. Kalau tu jadi kita tak kan? Kerana jangan tu besar. Nanti kita tapi kalau mama narani. Kalau tu kamu ni kapus. Pakak. Nanti kena tak kenal kamu hati nak kasih terang nak ke? Kamu hati namus dua nak kali. Nari musuh. Bible na Bible. Take care of your parents. In old age, take care of your parents. Mutu ni pun bicara tu sih. Bukan jualan kayak misalnya nak apa berarti. Bukan mut. Ni betul itu sih. Semua ya. Semua ya. Moya. Nomor itu nomor. Habis. Nomor nomor itu nomor. Nani rumah itu kenuan, nani orang yang tak bisa kenuan. Happy are those who have parents. Kalau mau dia ro, mau nunggu ini, Kerana very valuable. Orang mau tadi ke kemanyik itu yang mami jaya yuk boleh cintakan. If you want to know the money, Ni kan di sini berapa musik kan? Dan so, tadi kita tu kena nama rosi cuma jiwa semua buku. Ayat tadi beri negis. Ayat tadi negis. So, ikaw orang yang kita kata, just that lah, just juga, buat cari beliau nak apa? Nama tawa kan pun dimana, bukan semua apa, tidak dimana. Bagus di mana? Bagus nak. Terus gitu. Ayah kan kurang kasar. Ya semua kita kali kan. Kurang kasar kan. Ya dia mana tu. Ucika. Ayah jas dia kasar. Kita sih dimiata. Mana ucika. Orang yang orang luar kaji bicara. Orang kaji bicara pusat. Ukur orang luar. Menyatakan kasar jauh mengakui. Apa tu hari nama ibu ni? Muli negosiu, pada nama ibu ni anda nama orang buah ekor balik awak tu. Terbaik tu. Gua buat apa ni? Asumsi. Ini lagi jauh. Muli tadi nama. Aku juga kena cari, itu mundur membeli. So, kita sudah dapat kurang. It says, ini kau yang nombor yang maintain healthy. Nah, ini kali ciri ciro. Ayam mana? Ciri aja, dibuat kunci kamu. Ciri aja, dibuat kunci kamu. Jangan apa.
Mwabu. Onye kokwe obe pia kwa kuta. Koko nchole ke chiku wali so koko ata ko. Walo se koko. Limo. Aso koko ata ko no se. Oye se pia kaya aye atakiru makuta. Ui. So mo ebi tu dia makarang. Ui. Moya emopa endenema. Na sosa. Nyako weta ni biber, wa tani ke biber. Wa konyele. Bijina jichi ni chia. Na ko mo ya pa na yikiri. Nyako ko ka kira ka na mo kiri ke busi. Di busi. Tadi ya ma abse yikiri. Yene le miaka ya. Nyini chia ya jiku ka sapa. Jiku ko ka ko. Jiku ko ka sapa. Ciri-ciri yang kaya, itu kan dia kan harus siapa? Nanti kau kita kan kau kaya kan, macam mau minum apa? Apa dia dari nana satu dulu, kau mau ingin dulu, kau mau ingin dia apa yang maju, kau mau ingin dia apa berani, menyokong, jadi dia kaya tadi dia apa yang maju, apa yang aja, apa kau? Kau orang nama dewa, betul ni kau. Amayu, ayah baju pun. Kini kau makan apa jalan, anjir deh. Kau makan apa jalan kan? Kau jauh mesti review, tak ibu. Aku itu tak boleh beras. Akhirnya mau beranu apa nanya pun. Ayah, kau kengkong, kau problem. Maka kamu yang boleh, mau ikut SMP. Apakah balik lagi dia punya kamu nanti? Beres, boleh mau berapa? Ama juga apa itu? Mantap, apakah balik lagi dia punya tahu yang dia berapa? This very dangerous. Akhirnya mau berapa? Mau antara bisa dikau takut. Mungkin ada kamu kamu. Tidak ada problem. Kau kontinat ada di sini. Oleh kamu saudara, baiklah payah. Nyesai, apa kayak tadi juga gimana? Gimana apa kayak tadi? Insinyur kubuat kau nyesai. Bagaimana apa kayak tadi dia? Nah ini bapak nebisio, nah ini bapak sih nyesai. Dia manusia. Aina pas kau yang muka. Nyesai, bapak ni dia maya. Kau tidak usah buku, muka. Oh, dia mengarang kata ya. Jadi nak. Oh, terus ini apa betul? Alright. Yang dia bantah pada ni, jadi kau ye tu kiri, dia mesti orang kerana tu orang India tu boleh tu. Lagi yang kau kena, bantah kau ye tu kiri. Jadi mau para basic ni kerana perenyanyi, bagus tu bagus siapa kamu merontek orang kerana tu orang. Apa kau tu? Kalau bukan ada boleh. Orang balik itu. Alright. Kamu muntah boleh di mana aja. Kiri kita tahu kiri pasti pakai baik. Namanya kau baik kau. Oh no, kau boleh cira ya. Nama dia mana sih saya. Kau ini boleh kau irana. Sungguh kau ini saya. Orang tak itu boleh kita. Menguruh hukum ini kan, unjuk kari, dengar apa? Muligiri, bukan cuma kapi muligiri. Muruh siapa kau tuju? Ayah, kau menjus itu, mau ada juga kau, ayah mau ada juga, ibu. Karena mungkin dia nak beri tag.
wekere mun mai tena bara yus ono apa mana ya one rogote gumuri ke iso amu do senai kuy Njejol mekenye orenge ona tengi degri kwa ndiye Njejol mekenye orenge asobo siyoga nyasai na bosiba birori ababange bosiba birori ababange Kukulira ndira yane aye Josephine Nyanduko mekenye uno mukungone asenyangeche ningendere kugwancha na kukulenda engakiyobuya nengakiyobobe ekerore buya nekerobwarete ekero bienchara nekero kyomwigoto urwabono na kugenderera wike kora yane tige gwaka amanyi etige gwaka amanyi Mungkin apa aja aku ada. Very good. Swahili kwa hivyo tewa mkiona mwenzako akinyolewa na wewe pia chako maji Josephine Nyanduko mekenye asobo no mulikadiyo kali asobo sigwanya sae na bosibu abirori ababange ukulira ndeira yane aye John mekenyorenge uno musachone asenyanyenje ningendere kugusikana kukulenda engakiyobuya nengakiyobobe ekerore buya nekerorwarete ekero byenchara nekero kyomwigoto urubono na kugenderera wike kora yane tige gwaka amanyi Amani ya Bwana iwe ndani yenu. Amani ya Bwana iwe ndani yenu. Mkesio kiatu cha kujaribisha mguni, wala mumesio kipaza sauti cha kupigiwa kelele. Amani ya Bwana. Tatu itu nyesai wajira subusuwa asengi ncho ya waminta waiga babere yo mingi John na Josephine unabara chikuja waja subusuwa wasengi ncho yenyangi wabere nabara kurwa chali tobogima wabarere wabagiteire wabarere bikekere baterera se kanisa yao chinga Jones nabarore nguya waja subusuwa subusuwa tanewa ono manene ko kwa bekasa maboka
ogendere kubalinda ogendere kubagitira ogendere kubalera kubatirania solo butambe kuguca kwawe nka yabo yegitero yeseseni abana babo n'abacukuru na bonsi baruguye bwabo kubayitana Yesu balenda solo kuguca kwawe karako kesandi kesalia okuwa sense baba banyamwana wasabira Yesu mutori ito amen ole kamera okwadori baba na baba te picha Sema moja, amani ya Bwana iwe ndani yenu. Sema moja, amani ya Bwana iwe ndani yenu. Mkesikia kiatu cha kujaribisha, jaribisha Mnguni. Tegekebori kwaya era ababote okora gobote church choir
kushuhudia hilo watakatifu. Siku zote ndoa iwe mbingu ndogo, hilo ndilo agizo la Mungu wetu. Bwana awaangazie baraka zake, upendo wa unafiki usiwe kati yenu, uaminifu ukae nyuma yenu, wala msiwe na mipango ya kando. Bwana awaangazie baraka zake, upendo wa unafiki usiwe kati yenu, uaminifu ukae nyuma yenu, wala msiwe na mipango ya kando. Anapotokea tatizo lolote, ulisuluhishe kwa upendo mwingi, bali si kwa kupigana vita. Twaomba amani iwe kati yenu. Anapotokea tatizo lolote, ulisuluhishe kwa upendo mwingi, bali si kwa kupigana vita. Twaomba amani iwe kati yenu. Bwana awaangazie baraka zake, upendo wa unafiki usiwe kati yenu, uaminifu ukae nyuma yenu, wala msiwe na mipango ya kando. Bwana awaangazie baraka zake, upendo wa unafiki usiwe kati yenu, uaminifu ukae nyuma yenu, wala msiwe na mipango ya kando.
Basi asoko bwako lineire ne kanisa ya Adventista no mokole mechiri ne serikali ya Kenya asoko bwata Kinyangi yoko barari ababere yo mingo John ne Kenya no mwana Josephine
una omosacha nomo kungu asegedari ya tata nerio mwana nerio mwikomo chenu. Amen. Wala na magana Mombasa. Toto angelubare aseke majireli ekyo. Ngaro musma okora yo gorabu gogo gimobo hia. Moyo leke bibi ko gatel mo ba sai so tongi ali ko gato ya. Wang kira koroje, ibu kini koroje. Iye kora lianga, oborabu asi Yesu, obomo boya asi Yesu. Amen. New life in Christ. Oh, kumbe tulikuwa sauti. Lakini najua wewe wote. Ngoja niongea. Watasema neno fupi. Neno fupi. Sio basi. Na ujue kijana mkubwa sehemu yake kwa familia ni kubwa. Anafanya mambo makubwa. Kwa Kikisi tunasema umokisagu mwibulu. Yaani yeye ndio kama nika ya mzazi. Firstborn. So the place of the firstborn has a bit less in the family. Kwa hivyo ujue majukumu yako. Nasikia? Wewe unaona nini? Ili yeto mkono manene, hadi ili yeto musa. Baba manene. Alright? So utasema neno moja tu. Just neno moja tu. Kwa kifupi alafu ndio kusikia. Bwana sifiwe kanisa. Nikiwa nimesimama hapa nashukuru mama na dada kwa sherehe ya ukubwa. Si jambo la muhimu lakini tunasema ni asante kwa ajili ya Mungu amefikisha mahali kwa sasa hivi na ni neema. Si bure, iko kama familia tunashukuru na tunasema Mungu azidi kuwalinda waishi kabisa. Tunawahitaji basi. Asante. Pastor, I'm sorry. Bila juo chorona. Kenya moja tarakwana. Juo. Asenge njogwana siri ya tarengo. Kurangana ndio mbele. Sabarita Ogire na Commissioner will coordinate and make sure that we get whatever is needed to make this. Now, kwa niaba ya everybody, I thank everyone who has assisted in whichever way. Uncles to them and everybody I cannot mention, we thank you so much. Thank you. Na kimoka teri abana baina. Abana bali ko kana basire na. Baba jeti. Sawa sisi. Because God is everything. As God who has opened the doors for you, thank you for appreciating God. Ma ito mo kwa kare nyasa ngam ya mo. Ibi temi, ni ko bae. Sawa yo bae, akaida ni ko 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 ji aseku. Yes, sawa. Na nyasa ngam tema. Uno ko korai ga ko ko titisha. Pagod sigwa so ko be. God is promise. So ko ba kira ya mo aso ko ba bigi kere nyaki ko soka kira bantu we choka bale ko we daka una
mke sio kiatu cha kujaribisha jaribisha mguuni, wala mume sio kipaza sauti cha kupigiwa kelele. Pendane, Sema maze, amani ya Bwana iwe ndani yenu. kwa kweli. Sema maze, amani ya Bwana iwe ndani yenu. Mke sio kiatu cha kujaribisha jaribisha mguuni, wala mume sio kipaza sauti cha kupigiwa kelele. Pendane, Sema maze, amani ya Bwana iwe ndani yenu. kwa kweli. Sema maze, amani ya Bwana iwe ndani yenu. Ndoa ni mpango mtakatifu tangu Edeni, tena ni baraka mwema utokao kwa Mungu. Ndoa ni mpango mtakatifu tangu Edeni, tena ni baraka mwema utokao kwa Mungu. Yahitajika hekima kuitunza hadi kifo kiwatenganishe. Yahitajika hekima kuitunza hadi kifo kiwatenganishe. Ndoa ni mpango mtakatifu tangu Edeni, tena ni baraka mwema utokao kwa Mungu. Ndoa ni mpango mtakatifu tangu Edeni, tena ni baraka mwema utokao kwa Mungu. Yahitajika hekima kuitunza hadi kifo kiwatenganishe. Yahitajika hekima kuitunza hadi kifo kiwatenganishe. Mke sio kiatu cha kujaribisha jaribisha mguuni, wala mume sio kipaza sauti cha kupigiwa kelele. Pendane, Sema maze, amani ya Bwana iwe ndani yenu. kwa kweli. Sema maze, amani ya Bwana iwe ndani yenu. Mke sio kiatu cha kujaribisha jaribisha mguuni, wala mume sio kipaza sauti cha kupigiwa kelele. Pendane, Sema maze, amani ya Bwana iwe ndani yenu. kwa kweli. Sema maze, amani ya Bwana iwe ndani yenu. Twawatakia baraka maishani mwenu, mdumu milele kwenye upendo wa Yesu. Ni Mungu aweza kuwalinda. Twawatakia baraka maishani mwenu, mdumu milele kwenye upendo wa Yesu. Ni Mungu aweza kuwalinda. Yahitajika hekima kuitunza hadi kifo kiwatenganishe. Yahitajika hekima kuitunza hadi kifo kiwatenganishe. Twawatakia baraka maishani mwenu, mdumu milele kwenye upendo wa Yesu. Ni Mungu aweza kuwalinda. Twawatakia baraka maishani mwenu, mdumu milele kwenye upendo wa Yesu. Ni Mungu aweza kuwalinda. Yahitajika hekima kuitunza hadi kifo kiwatenganishe. Yahitajika hekima kuitunza hadi kifo kiwatenganishe. Mke sio kiatu cha kujaribisha jaribisha mguuni, wala mume sio kipaza sauti cha kupigiwa kelele. Pendane, Sema maze, amani ya Bwana iwe ndani yenu. kwa kweli. Sema maze, amani ya Bwana iwe ndani yenu. Mke sio kiatu cha kujaribisha jaribisha mguuni, wala mume
sio kipaza sauti cha kupigiwa kelele. Pendane, Mshikamane, amani ya Bwana iwe ndani yenu. pendane kwa kweli. Mshikamane, amani ya Bwana iwe ndani yenu. Mke sio kiatu cha kujaribisha mguuni, wala mume sio kipaza sauti cha kupigiwa kelele. Pendane, Mshikamane, amani ya Bwana iwe ndani yenu. pendane kwa kweli. Mshikamane, amani ya Bwana iwe ndani yenu. Mke sio kiatu cha kujaribisha mguuni, wala mume sio kipaza sauti cha kupigiwa kelele. Pendane, Mshikamane, amani ya Bwana iwe ndani yenu. pendane kwa kweli. Mshikamane, amani ya Bwana iwe ndani yenu. Mke sio kiatu cha kujaribisha mguuni, wala mume sio kipaza sauti cha kupigiwa kelele. Pendane, Mshikamane, amani ya Bwana iwe ndani yenu. pendane kwa kweli. Mshikamane, amani ya Bwana iwe ndani yenu. Tuombe. Machemta Nyasaye mutongi koronense na byonsi ebiro biamono naenda omonene asinga enchweli tukeri diaera kwa begetense masinga enchwe nyangi enchenu biamono omonene kiagara gwaturendire kurwali se kanisa Nyasaye tinandi gwatuikiria ase nyumba ya kolera bono ntogosaba ngomonene ogendere kubarenda ogendere kubara kubagosoka nekero bagosobeta ya samagora abo bono basise ni ntwensi gwetera asiriri omwana Yesu Kristo oyoro mogorio ito. Na kupata hakikisha mimi nitatia kalamu. Adamu kapata fursa ya kuwapa majina viumbe, Mungu akaweza idhinisha majina ya Tata Nyasaye twakwire neri mbiamono kurua yo chagete kubangwa bakaritukuria rero kurumambi bakaiga kwaretira abageni bakorera yane kwaretira abairi baye n'abasani n'ekanisa gwikira twaikire chinsechi twarorire okoboko kwao naende rieta riao tigarimukireri bugoro onekero turi ekebindi kia omwari obe amo naintugika twakorire naende ekero togokora togwatananeka oirekeramo moiki buya ase rieta ria Kristo omotoreretwa. Amen. Biema. Ono gwikira iga. Abona ari gusaba uyu bwateke ego. Abo gucha kira kiwa kwa nanganemo wa present your gift no mo sani no bo iri bwa go je so family. Na wate. Yonkara ya. Manga tra sa. Bona ga na so mbara ya ni mas. Dujo boy go. Asigo, la kirende. Toto na nasi. Wana na ndio tuacha. Ndio arogire, aragire, arogire nyangi. Wana nende. Wana kwa vile kitu. Sasa ndio wakoje? Niona sana. Niona sana. Niona sugurie yeye. Tujuna abache korumbaro. Mware ko iri ya talende. Asini kwa. Vijana reji. Mongina nara kwa nyumukile na. Bueno,
Para que le yo suena al tuaño, al tuaño. Ahí está. Pues ya. Kalau aquí voy a bicara. Bueno, ngaki tu aja taiga. Makanya nama saja. Kalau tu aja tu wale kualitas ya. Kalau tu aja we tengah, tu kalian tengok ngombe kulukul. Tu aja we ngombe nero. Oka yang lo kulisi. Ono lero, tu abu le teiga. Ono tu liko gualisi yang ngombe. Nota kete elendo kwe bisi biya mona kuletani. Ono kiagera bono kinguru kya kalireki ya elire ono tualentire ebintu byoku ebiseria ebye bitwalentire abo wende kanyora iga mwale ko iriria tamana nyama very good endo ya nenero na bateba nga ayitu akora nga alto gukora oyo ne ndugu yane pombwatia na bonko kanya akwane lingani eli mokyagera ntoli gotigananza abageni bamakoyone na ngutwati omintu bwire buya mambo ni wero ngole ira bayu beitenjera atobwato mo kwa itensi tawanto ko oyo na watete kinaye muni baba samira mo ya sabale baiwa mo pasa na kwa na mo ya timise Moses ndugunya sana kwa Rwanda nawe dieta Samuel nyakoe oyo Joseph nero konduga nabana baminto nchune mata we dieta Mitera bakwa ni bia mo. Sama dia tamu ngali no yo vironga. Chozi ni muswaki ni. So gwenge tu amede kom. Kagera ajeta. Wasi 76 kama 76. Njamo nyere tena. Amasu. To te biunde. Ya, ndio ndika komange ni. Ya, mwali ngomita. Kika nyumaji maya. Bia mama. Abanga gezimi, nje ngaro aki. Ase ekekiro siwaito kana ende ego chikona chua togo sanga su sango ko yoga mana intwe katwa kore bia tete somori. Amen. Tunapokusanyika siku ya leo, kwani tunashuhudia wanaounganishwa pamoja, mke na mume wawili wakiwa kitu kimoja, mwanamke akiwa ndiye kiongozi wa nyumba naye mume akiwa mkuu. Tunapokusanyika siku ya leo, kwani tunashuhudia wanaounganishwa pamoja, mke na mume wawili wakiwa kitu kimoja, mwanamke akiwa ndiye kiongozi wa nyumba naye mume akiwa mkuu. Kanyaga kwa tabasamu yote ikiwa nje, twawaombea mema, muwe familia ya kumtegemea Yesu tu. Kwa magumu muombe Mungu, yeye atasikia, akiwaongoza Roho Mtakatifu kweli. Haleluya, amina. Kanyaga kwa tabasamu yote ikiwa nje, twawaombea mema, muwe familia ya kumtegemea Yesu tu. Kwa magumu muombe Mungu, yeye
atasikia, akiwaongoza Roho Mtakatifu kweli. Haleluya, amina. Heri yule apataye kitu chema, maana ndicho Mungu alichokiumba. Kipenzi cha moyo wangu, omwaji atotenda. Mifupa yako umepata, nitakulinda mpenzi wangu. Kwenye furaha, huzuni, ugonjwa, afya bora, niko hapa milele. Kwenye furaha, huzuni, ugonjwa, afya bora, niko hapa milele. Kitu chema, maana ndicho Mungu alichokiumba. Kipenzi cha moyo wangu, mifupa yako umepata, nitakulinda mpenzi wangu. Kwenye furaha, huzuni, ugonjwa, afya bora, niko hapa milele. Kwenye furaha, huzuni, ugonjwa, afya bora, niko hapa milele. Kanyaga, tabasamu yote ikiwa nje, tawaombea mema, muwe familia ya kumtegemea Yesu tu. Kwa muombe Mungu, yeye atasikia, akiwaongoza Roho Mtakatifu kweli. Haleluya, amina. Kanyaga, tabasamu yote ikiwa nje, tawaombea mema, muwe familia ya kumtegemea Yesu tu. Kwa magumu muombe Mungu, yeye atasikia, akiwaongoza Roho Mtakatifu kweli. Haleluya, amina. Kanyaga, tabasamu yote ikiwa nje, tawaombea mema, muwe familia ya kumtegemea Yesu tu. Kwa magumu muombe Mungu, yeye atasikia, akiwaongoza Roho Mtakatifu kweli. Haleluya, amina. Kanyaga, tabasamu yote ikiwa nje, tawaombea mema, muwe familia ya kumtegemea Yesu tu. Kwa magumu muombe Mungu, yeye atasikia, akiwaongoza Roho Mtakatifu kweli. Haleluya, amina. Kanyaga, tabasamu yote ikiwa nje, tawaombea mema, muwe familia ya kumtegemea Yesu tu. Kwa magumu muombe Mungu, yeye atasikia, akiwaongoza Roho Mtakatifu kweli. Haleluya, amina. Mungu kasema si vyema binadamu akae peke yake bila msaidizi wake, ndipo akatengeneza mke kutoka ubavuni mwa mume akiwa usingizi. Furaha sofofote na riboribo ikashuhudiwa pale bustani, wote wakaunganishwa ndoa ya furaha kafanyika pale Edeni. Mungu kasema si vyema binadamu akae peke yake bila msaidizi wake, ndipo akatengeneza mke kutoka ubavuni mwa mume akiwa usingizi. Furaha sofofote na riboribo ikashuhudiwa pale bustani, wote wakaunganishwa ndoa ya furaha kafanyika pale Edeni. Shangwe, shangwe na vigelegele, wawili kaunganishwa mwili mmoja. Kilichounganishwa na Mungu Baba hakuna
kinachounganisha. Ndoa ni furaha pakiwa na pendo, amani na ushirikiano bora. Yesu tawala, vitu vyote viko sawa. Shangwe na vigelegele, wawili kaunganishwa mwili mmoja. Kilichounganishwa na Mungu Baba, hakuna mwanadamu awezaye tenganisha. Ndoa ni furaha pakiwa na pendo, amani na ushirikiano bora. Yesu tawala, vitu vyote viko sawa. Nakupenda sana mke wangu, najivunia. Sabato maneno omuya tokonyire wikirege keke gato sabato kore bono twakore function omuya tata Nyasaye ikarasa ase kiro keke bonene tato itore goro twakobakire na kogotogia naende kiaro twachitumana bana bao watokonyire kuntu wate program ye nyankuru ase mami naende twaikira ase twakorire nigo tukuri bakeritera ono okoringa mbia mono kiro yomeke nakoenda ase nka yaye ogenda mona intwe nakero turasiri tukiri okwerigani tukanyeteri tukorerie sabato ba mona intwe n'abanyanyange akero tokobatiga ba mona barabwo nakero nandi mambi boraki bagenda ase gesasime uko bakeritera oli ba uwanja kwa okoreke nigo twasabire twegende tensire tera mono so Kristo ngori amen mona nabasi. Kitu kizuri kitamu cha kupendeza kama upendo, ni agizo la Mungu, wawili waunganishwe kwa ndoa takatifu, wawe mwili mmoja. Hakuna kitu kizuri kama upendo, ni agizo la Mungu, wawili waunganishwe kwa ndoa takatifu, wawe mwili mmoja. Nakupenda sana wangu wa kufa na kupona, sitakuacha kamwe. Mungu tusaidie, tupendane siku zote, upendo udumu kwetu, upendo uongoze, utawale, upendo wa ukweli, uwe ngao wakati wa raha, shida, taabu, majaribu. Upendo ubume bomba letu, upendo tu, upendo tu.
upendo wa agape. Nakupenda sana, wangu wa kufa na kupona, sitakuacha kamwe. Mungu tusaidie, tupendane siku zote, upendo udumu kwetu, upendo, upendo, upendo uongoze, utawale, upendo wa ukweli, uwe ngao wakati wa raha, shida, taabu, majaribu, upendo ubombe bomba letu, upendo tu, upendo tu. Nakupenda sana, wangu wa kufa na kupona, sitakuacha kamwe. Mungu tusaidie, tupendane siku zote, upendo udumu kwetu, upendo